Tripura wo Tiprasa rok tani Asuk mane India wo no tani igrut khaijang ma hai ongoi tonglang जों NRC be nukha tabok sini borom jog patal kenya bo NRC je case Supreme Court romani bo January 20 tario khne pura na rat tung paile ha ke katal ke se nang Tripura ne hai court si case ro khidi ne jang mani hai ke nai khang ke na जों yang India gov no no ma hunai 1949 ni timi tax jora sung solai family chini oro jaga illegal immigrants je phaibe mani o war সময় ফর je Pakistan ni East Pakistan West Pakistan war solai dong fর je phaibe mani bono oro jaga o Tripura o asroi ro nai bo chini India gov no asroi ro wo ke tini hayo sung oro majority tong mai no te chini ono state no sung tini hayo powerless ngai tong mani jaga o asu jora gdung ma ro oi जों सुप्रीम कोर्ट आपिल खायमानि बबो अमा हायखि खाय रोजा फिउ गते जों अर बिसिउ जों हायनो हाय दबा हायनो खायमालिया अर नि बरम एनआरसी खायमालिया खांखनो कायसा सेपारेट स्टेट जों त्रिपुरा लैंड फानो रय रदि सेपारेट स्टेट फानो खाय हमनो बबो खायजाया ओंखायनो हाय बबो खायजाया सेपारेट स्टेट खायजाया अमा हाय एनआरसी बो खायजाया तानि जोंला आसो इग्नोर खायजागला जोंले जों Tiprasa tani ignore खायजागला गाव माहाय ignore खायजाग मारनो तै जों Tiprasa ले बफन वान ससिनाय जों ताक फानो दे बोले राबार बागान मा फो बोले रेगा मातां फो बोले खिथाय मा फो बोला कि फ्री मा फो ओ जागा चिकन जों गजाय दंलायनै ख तिनि हायना केखन गोबां को बर मेजॉरिटी न अम हायो सो वान सवै दं ख अम हाय जे कटर जे नाङै दंमोनि जे अम हाय एनआरसी इशू रंखा ता सेपारेट स्टेट इशू रंखा बहाय जे कटर जिनि जे फामिन का जिनि जे सीट होते थुं पारेनो कटर रंखनो आसुकनि जिनि Tiprasa रो मेजॉरिटी खायसे वान सवै मानिया जे ओ चिकन सि गसालाय दंख अमनि भाङै दे जों अम हाय के जिनि हायबो जों चिकन चो हेललेस के खायजागै दं अमरनो खायफा मंसा खायमिया हिमानो मकर थायजे अंगै तमनि गलाय नि वान सवनो ताबो कमेन्ट खाय साय खाना रदि